E fia lava te whaatalo whaato Samoa nei tu la fiafi, e lo mai a sei sine whapoponga mo lau Samoa taulongongo i le whaiunga le newa yaso. E ta moi talo le aso le nao siwhianga i ngai le sunga yawa aitua, ma le whaletua i a New Guinea, ma le ekalesia whaapotapotonga Kirisiana Samoa i lalo manu. Sa te renganene i le reporti. O le whamoemoe lalo manu se fuafuanga na tāpena fantasi ma le atua. O se whaamoemoe foi, wa le vana moe miti ia ile pa ia ile ekalesia, wa la atu talo sanga ina ia whaasino atu se taitai mo le lafu ma moe. O fōlinga wa aia ia na mōli mawina le toa tele, ile taiao ana leila, ile whaamoemoe leo singa whiangai ngā le ekalesia whaapototonga Kirisiano Samoa i lalo manu, ma le sunga ia wa aitua, ma le whaletua ia New Guinea. O le sunga le toa ina o le pūlenga le sunga ia Pati Vili, le ana taitai ia le nei sauninga ile taiao ana leila. Le maana nga fo ina e tufuma whaifale, whailea mo matu ki manu o pitorunga. O le melea mo whailea le ri, o le mea tātou te ofo ai me awa ai ai. O le aso le nei mo whaia le ri, ia tātou oli ma fia ai. O le sa ilia ai o se whaiwhi au e tausia le ngā luenga na saunoa le awhio ngai a fotanga o se whaamoemoe fisilingi ai whina ngā loa li ima whaipule o le awhio anga. O le awhio ngai a fotanga whaasi i fo i lea na saunoa e whai masui o le ekalesia i lalo manu e tusai o le filifili ai o le sunga ia wa aitua e avea mo lātou whaiwhi au. E ango whai, e se furu whaa whaiwhi au. Sao mai, mai lea ko whaa umar whiringa mōmo ke enga, sau lisi ta pena. Whakaria e mako whiringa no koro, su le suafa lea. I ngā lo lea, whairoi mako whiringa, longa whaa. Ia koe mai leo lea, ngā o la ua, e lua ia suafa na koe mai. Use nganga whaingo whi, shot lislo ia lufuru waru o kuso. Koe mai lori, suafa sunga ia baai, ma mautua, ma whatua, ia marisi whaisi au. Ea, mako mai loa longo loa, le sunga ia la tua whio tausia, le mato e kāresia, e longo sunga toina, lea le a whai whiringa tonu hi. Ea, le Samoa mua September le mo le mau sunga toina, su mai lo whai le mato whamutunga le saro le tala le whai lo manpalaka. Whai ngofi, ngā le lua, suafa whai se au, inga ua kasi e ko whāmari whaukanga i mwhai puli, lea ngana whai lo palaka i Filifilia lo la ua. O le whaafetai sili na saunoa ia le sunga le whaiwhi au Filifilia, le sunga ia wa aitua e whaafetai ai le pa ia le kālesia i lalo manu, whapele no whātua e inam whawhia ngainga mo lātou whalitua, ai meiseo ai ngana lua, ona o le lātou lango ma lava papale a o anga i mai ai mo le nei whaamoe moe. Whaafetai whapitoa i le e kālesia i lalo manu. Le kalesia lea leua balawina i maua e avea ma lātou whaiwhi au. Le fio laua fionga i le tui atua whaanofo nofo. A fio le wharifio ali, le maupu o le tui a ana, i la ua suafa. Ai ato to, le ngoa matua ma le mamaru i ate oi sale au mua. Whaafetai tele lava, la o tō pule lea, whaafetai uta mamau, whaafetai tō whaare atua. Ia leo o tō Filifilia i maua e avea ma whaiwhi au e tausia le ngā luenga. Ai o te mate le italia ina lalo manu tu loulau. Ona o se nuu e te le. Mate le te ena fo i se vala au a se nuu. Ona e au sange e sei tu lou lava. Ai wa mata lia ma le loto maua lalo le vala au. Ona o le whaamoe moe lea o le ola o tau ina, o le ola ofo ina, ma le ola whaau ina. E ala lea o le whai mai o le perfeta o Isaia, wa yo lunga le anganga o le li, o whaau ina fu ia o le li.
e tā lai le tala le lei ie ua pangatia ua awina mai au te tala ie ua fusifusia e tā lai le saolotonga i le tāwheanga ma le matua te tala ina o e ua fusifusia a o le wheta lainga fo ia le li whaola ia o tau atu e whainu u malawa masoo ma papati so atu le suafo le tamā ma le atalii ma le anganga pa ia mea ia ua whaavai iai soifua ofoina ma le talia whaatua ele o le wala au atu si o tātou e kālesia i laromanu ia au te whaaoloro ma au le pa ia o le kālesia ma te le ma whaia lava na o ma ua ma le to'olua le ngā luenga ai mā te whaamoemoe atu, tātou te mulu au foi whaatasi, tātou te olo pito waa whaatasi i le atua. E manuia ma solonga le lei aile ngā luenga, ma ia mawalunga i pēa se vi inga o le atua. O le sunga le whawhianga inga ia vai te upalale le ana launga ina le upu fola le atua. E tō matau ina ai le soifua au na le sunga le whawhianga inga ma le whale tua. A wale whianga ia i ma le ngaluenga le atua. Ai le ngata i leo se upu whala e au mole e ka le sia i lalo manu. A wale whianga ia i ma le tausinga o le whawhianga inga. Lau sunga le maain. Ma le whaltua ia niukini. E tala vouno no soifua. Au leo wa wala awina e whai matai o le lafu mamoi i lalo manu. O le taunu unga lea ma le whanau naunga o loto na fuai o na tu ua ngā luenga matofi ai fia o tauina. Ina ia whao ngā ina le soifua ma le ola. E whao wau ai le ngā luenga le tua pene elma na tua wao le nepa yasu. O le memoni. E le whai ngofia ngā luenga. E lu i tauina e wha oso soina. Au wāla lu savavali le ileala. E ora lua wa aia le mauta mai mō lia emu solomai. Saule masiana mō li mō mō, pisu, pisu, pisu. Saule masiana mō li mea mata emu mai. Lanu moana sama. Wa aia. E o ai siro matutua, e fia ebo foi i la tua mori. A o lui tauna e soa ina ai le ola ngā lue o tangata. O va inga whelauna nuai nei e whaato singa no fia i ai le va ai. E ma whai o nā whai na ai le ngā lue ngā le tua. O lalo manu. O li nu o tupu. E ata mamai o na tangata. E telefoi le tamau ainga ma le leile tamau ainga. Aua ne se tiai lo tu fa. O le sunga ia vai ai nei umai le kolisi whawhai whiau i malua e le tausanga i lua a O le sunga ia vai ai o se alo i whaasino ia whau mui tua ma le malu lusia. Ai o le whaletua ia niukini o se alo i whaasino ia le au sa lilo ia soni ma le tina ia sina. O va ai elo na lua i le whanaunga i toafitu. Ai o ia o le lua i taulanga soifua lea o na mātua ma le lantou a inga le ngaluenga le tua. Wa tolus fului va nei tausanga le soifua ma e toa lua na yola ualo. Pai muntalo ale mo samo taulong longo. E siria ma le iwa se la wafeta la le tawa whai, a le hola le ikalesia whapotopotong Kirisian Samoa ia whinga, na tala alo i le tae au na leila. Se te ringare ni i le report. O se wa ingale ni le whaatamulia i le ikalesia whapotopotong Kirisian Samoa ia whinga, i a inga woma le au wala au lia, e mole mauina tala alo i a ion ngaduenga, sa whenga i eima le ikalesia i le valo masina. O le whaletua le taita i whono, a le ikalesia au, sa whai masui e o tina le pini o le whamoemoe. Ia dedi, o le nei ngaduenga mata mo fie, o la whai salamu, o le asa le nei na whai e dedi, tātou te oli ma fia iai. I le suafa man malo i Jesu Keriso, o le au o tina le nei li pini. E tatala alo i iai le nei mauta, mo i whaunga ina o lana whanau, ia manuia.
Na to mole por kalami ile sauninga lotu na taita ia. Ile sunga fai auto ya ina ya fili matala pia. Na ia fa auto ina ile aso malo na fa moe moe e fa apea. Atia e lungo fa vai mautinoa. Mua kon nitom ta pues ulu. Te faita wina ko kumomoa fa ngata mai le foi u pues ulu. E anga ilava se ma fa faunga fa le ngang. Ta ia lau le so. Atia e ilungo se vai mautinoa. Atia e ilunga o se whaavae mautinoa. A whai se ngā luenga wa ato toa le malosi. Whau se whale u mausali. So se ngā luenga ma so se wha moe moe le lei. Ma fua mai lea. E ma fua mai le whaavae. O le amatanga o se ngā luenga. Le whawai na ia malosi le lei, mausali, maua. Whawai na ia mautinoa le ato o toa lona le lei. Tūlai mai o se ngā luenga o atoa le malosi, mea uma. Tūlai mai o se whamoe sili o na māta ngofie le sila ma le waai. Po a lava whaingata, po a whawhita uli, mao mai a whawhuli whao ma lolosi, taimi o le lolo ua, ma le so ua. E le aia se poli, a se tanga i fo ia sa moa pote yon tu langa whaalupe pa ia o whaalmalo, whaale atunu. Se ua whamalo ngā lulue, malo ta wivi. Malo le whatotoa, whamalos. Leo a tau, lau le whamoe moe. A toa tino le tama. Te pai ula wa tangai ula le so. Tato vi ia le atua. Monia se ngā luenga sa le whaingo whio na whai. E iai whawhita auli. Iai taimi o whainga tā ma taimi mai tu aso. E tau whaaso a soa ma tau whaaputu putu. E tai. E lei solo muli ai. Loto whaimea sili a whenga. Mo le fina ngalo le atua. Maotani nei, maotani nei. O le nei wha moe ua tino mai le so sa taha ua le sungai whailau tu set e ka le sia whenga. Le sungai a whata paulo sa taha wala mai sa ili ngā tupel e ka le sia. Sa wha atino le tausanga lua fesfuriva. Le nasi itia mai le se le ni tupe mai 5 wheta la. Anga e se lau 5 wheta la. O tausanga lua felos futasi. Le sa fata tia i loa fufuanga mo le nei ngaluenga. Mai ui le whianga i o le atunu ma a whianga COVID-19 iwa. Ta ua le sungai whailau tusi. Sa mawhai o na maua mai wha mama a venga. E alai la tau whai paanga. Ma le whale tupe sa mo commercial bank. Le sa whamatu ina tua le tolu se lau 5 a wheta la. E a matai le ngaluenga. Na ia sa unua fo ile o tautonga o le ngaluenga. O tau a whailau nei ngaluenga au whiai ia le kongarate. E ale le mātou whengainga ma variations tulai mai ai le iwa salau 5 awhe tara ma le fitu salau. Iwa salau 5 awhe tara fitu salau ia sia mātou seleni e le sa tu au whai ia wāne nei wha mai moe. Hei, o le umere nei maota e fast fulu mitaro na umi. Se fulu 5 mitaro na lautele. Valu mitaro na mawalunga. Masakto e China le company e Sheikh Construction Company ia le ata ato le nei fale e anoa masistongi. Sa poi si fia ato e fasta tele. Ia no le tei o le tuna ikama le fengainga ia to tato e ofu mai ai le tu single tato wata. So su tasi vai aso sa fa ngai ngoi nei ngaluenga
tu sa le ma le valu masina ma sa yai le komiti la tau te tutuloina ngā luenga le kongkarate ia mātou te whono lapa ia stona ia ma mai la tau reporti ma mātou tutuloa ai ia po le leo na whangasoro la tau ngā luenga ia wafo la tau ngā luenga i fufua molisi vai aso o se matotia ua mātou te tono ia ngā tele ia ua le tulanga le leo ngā luenga ai meise ia mautinoa ua selau pasene lona patinoina o le paketi sa fufuaina mo nei ngā luenga ina ua pataoto ia le mātou fufuanga e ono vaenga tele sa vaveina ai vaenga muamua o le vaenga lea sa whaaluina i le fausia o le whaavai o le whale usa le ma le valu suli maafe iwa se lau ma le valu tālā o le vaenga nona lua o le vaenga lea awhiai ia le vaenga pito ilunga awhiai pou mai vivi ma apa e tu salo na tau ma le tonu se lau suma le ono afe tālā lua se lau lua suma lima tālā le vaenga lu tolu ia o le taksi ke vaenga tele sa whaaluai ia mautinoa o lo le lei le tūlanga o apa ia meise vaenga le pito ilunga o le tina tupe sa whaaluina ai se lau fitu suma le ono afe ono se lau lua suma tolu tālā tupe mo le tete wina ma le whalei a tilo nisi o vaenga ia fiai whai tito alamini wha malama malua ia ma vaenga i pe un tanga iai i stepu ia na whaaluina ai le tupe lima su iwa afe tolu se lau lua sifuru tālā le vaenga non lima o le vaevaina o le tupe sa fufuaina tiso na tau ma le lima su ono afe iwa se lau iwa sifuru ia au fiai ngā luenga mori i fafo a toa ma le mauta tonu o palaka maili va pe foi maisi vaenga wale te wina o le tatou mauta le ngaluenga nei ia ma le vaenga muli le vaenga le tau le tise na whaaluina ai le tupe fasu valu afe iwa se lau fas fultala ma sa famtu atu le kampania le Sheng se tasi o tatou kongarate sa monei ia pe on fatinoina le ngaluenga tele ina ua mātou whatatanoa le ngā ruenga nei ma kampania le Sheng o le lātou tau sa atu ina mai e fitu se lau whāsu tasi afi pe taiane ina ua umi sitaine o mātou whatatanoa ma tutu i pe iai ma toi pa u ma ulalo ai le lātou tau e tu sa ma le fitu se lau afi tālā ngā ruenga whaapopo le tātou ngā ruenga po tau o le variations o mātou ngā ruenga whaapopo sa iai ina ua uma na sainia tonu rate e tu solo na tau ma le selau iwa suafe tālā ma le fitu selau iwa suafe tālā ma le fitu selau ia le tupe whaopopo ia au fiai le vaenga i luma o le tātou whalenei le foia o le kawaina o le tātou pou pe o tautanga iai o na iwa mea atoa le whalenei se tulou ia atoa ai foi ia ma le vaenga i luna o le whaalo ia ma le tiling system ia pe o tautanga iai ia whaungaina ia tātou tālonga ia maisi lava vaenga i whaonga i le whanau. O niso ngā runga tele sa whaopopo e au fiai, ia le te wina a tili e pento tanga iai, le pito o ngā titono o le tātou whale nei, ia na whatinoina le tātou leu nuenga fine arts, ia ai maisi le sunga le li iawa o ia perenato, i leo na tau e lusu tasi afe tālā. O le pā e peo tau tanga i luma, ia ua mai ale pito mua e le wha moe toe wha wau na ia wha sopolia le lau mua nei ia ua mātou wha tau toai le paketi e valsu toru afi ina ia mwhautinoa o lo saunga ne mu lau mua le kāresia e le wha moe toe amtalia tau tangfou talo soifua le lofa o le tua o le susunga i le taitai fono awao a le kālesia whaapatpatonga ke wisiana Samoa le susunga i le whaiwhi autua ina ia i o se whau i le lea na whai masui a le kālesia e momoli le whaafetai ma le whaamalo i le kālesia a whinga e to sai ma le lātou ala lofa i le tala lei o mawhai o na whaatau nu uina ma le manuia le a whaamoe moe Malo le ngā lue whaafetai tautua o le tolo tutofo ma le malama ua lalata. A wā lava lau whaia ea. Ina ia mātango fie
mamalu le ngā luenga le tua, iau whanua mai le ele. Lea ua maa le nei ngā luenga tele, ma le taungata. Sa unoa le sui o le komiti. Wha manino lau maa au ma lau mirasia. Wai la ina ma e tai timu ia. Wa mātou mōri mau i lau tau blanga o si. Ia vi ia le tua i loo tau soi fua ngā ruru. O upu i atua, se wata fia whare abi i fua. Yo e ua fia ngangana, le whau ngangana. Ina watu tongo ae langona, o le loto whanga e tia. Ona o lau alofa, i le tua malana tala le lei. A whenga, malo a fua, ai lau a maua. La le whai salamo. O e watu toina i le whale o le li. E tupu lau ala ola i la tau i loto a tatua. A oi na urusina. La tau te fua pai te raba. A lea ua tino man. Fuolo tau soi fua na amata toina. I loto a o lo tau tua. O la Yesu. A wao mea wau tau whaia. O mea lava ia. Ua te tau ana o tau whaia. Ia o ngāle nei maota. Mo wha moe moenga tā ua. Leo lotu ma le kalesia ma le awhioanga. So se ala whaonga inai. O le company Alishin Construction sa fausia ina le nenga ruenga ile valuma sina ma ele titi le angang whaftai e kare sia whapatpatong kirisiana sa moi a whinga ia ta ila tau umasa lango ma whasosoani. Solo ne mawalese mo sa moa tau lungo. Moli mawina le whelana nua e o mea tau limanga osi la e mala au tatu. O lo whatau tae maa ke te pokalame mo tinanu whatani o nisi o fio anga saa si e whaala potopotonga so saiete mo pokalame whasosoani. O sea te rengalene i le reporti. I le whaipa anga e to banga mo e poponga tia whaala potopotonga so saiete mo pokalame whasosoani. Malmalo uni Europe. Ia tamai manga waa. Mora ngau si aino me tau lima. A wale whaatau ina atu. A wale tupe mau e whasosoani ai ainga mafio anga. O se tasila polo ke ti ua wha mau ina le tero ainga o manui ai. Ai mo isi nasi e whaala potopotonga so sai e temo pokalame whasosoani. O nisi o afia anga pero pokalame to o manga mo e poponga tia. E ala i maa ke tia no futani sa fatau tai vai asonte nei e perna ela fi anga vai lotai o le tasile wa fi anga sa sia mon mawina le fenano noa io me tau li manga osi la e o mai ona suina la autoto o fuala o ina fa apea fala li o umana na langa ina o nei o lo umana nga lue puno wa e tina mata mai tai o lo ilalo polo karamene ne el market on futani le tau la mo to manga o le anga tonu fo ilia o le fatino ina io pokalame lene a to manga fa pelang lang sua society ile nei mai tau a fa manatu inai ele lalangi le se fulu ono aso te atoi le sawa ino tinamata mai tai e pe ona ele vai aso botua nai solo nei mobilise musa moa tau longolongo o se vai ngala tamai nei winga tau molpo nei male aso tai au tal fala sa mo fa poponga le ne lo talo tau mole ne fiafi lapta inga mo timunga mafalo fa ma se pe mo sa mo
Pa inga lata satelite se vainga te le wao, mai se vainga pe o mamau le eo lo ufiti pe le tunu. Hata whaafanua tau se vainga whatupula i o pe o mamau le eo lo iei pe lunga la tunu. Mai a fia i timu whaitili inisio taimi. Talo tau malo whanua puana nei e ufiti se vainga langi eo matimu ta ulwa vasolo ai. Yono feo lolo le mamafa e pupu ufa pe a William whaitili i atu maunga. Malasto na ai o si tesma lima nga lua mita malaso atai au. Sa William ta polo nga to aloe lus fo nga to lus fo kilomita li tula o nga lo tasi tesma lima nga lua mita. Tala tayo la sotu imaltai to es fulfitu minute leo no atai au pele mai lo sufitu minute ta es fumatasi. Onto sotu e leo tai to iwa minute. Reporte le na tau Samuel e Niafiafi session whapoponga le so atai au. Tofa soifua. Ma ole a whaia sina malolonga pupu mo whasalonga whapisinisi o na tuetali mai lea mongangana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Salafalava and welcome back to your TV2 News for the end of this week. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa and Lalomanu welcomed their new church minister, Reverend Va'aitua, and his wife Niukini. Here's more on this report. Lalomanu Congregational Christian Church Samoa welcomed their new church minister, Reverend Va'aitua and wife Niukini. Family members came together with Reverend elders and church ministers and their wives to witness this special day not only for Lalomanu but for Reverend Va'ai and wife and children as they start another new chapter of their lives to lead God's work. Reverend Elder Pativili led the ceremony this morning where he congratulated the new church minister and his wife and said this is the day that the Lord has made. For Tangafasi, a member of the congregation, spoke on behalf of their congregation to welcome the new church minister and elaborate more on the decision made to have Reverend Va'aitua as their church minister. For Tanga said the usual proceedings of the church is when they plan for a new church building or church minister, they ask the village council. Hence the reason why the village met 3 times to find out who will it be to lead the church. The decision was based on who do not have any family ties to the village of Lalomanu. The congregation voted for Reverend Va'ai to be their church minister, and it was witnessed by the Reverend Elder Pativili on the 1st of September 2021. Reverend Va'aitua spoke on behalf of his wife and children to thank Lalomanu for having him as their church minister. He also thanked his congregation at Matau Tutai to their families for all their prayers and their support as well. Reverend Va'aitua Upalale, in his words of advice, reminded the church minister that they are young and new to the work, but do remember there will be challenges. Not only that, but he also reminded Lalomanu to work together with the church minister as they do need their support. Reverend Va'ai graduated from Malua Theological College in the year 2015. He is the son of Faumuitua and Lemalu Lucia, while Niukini is the daughter of Le'ausali Loyasoni and Sina. Va'ai is the second son of 7 children, and he is the only child to his parents that dedicates his life to God's work. Va'ai and Niukini have 2 children. Pai Muntalo Ale for TV2 News. More than 900,000 talat, the total cost of the newly multi-purpose hall of the Congregational Christian Church of Samoa at Whenga, officially launched this morning. Here's more on this report. Here is a view at the Congregational Christian Church of Samoa
was filled with families, friends, and guests to witness the official opening of their newly multi-purpose hall. Tseki Ulele, the wife of the chairman of the Congregational Christian Church of Samoa, was presented to cut the ribbon of the event. The program was preceded with a ceremony led by Reverend Elder Philip Matalavea, who marks the day with the hope that building on a confidence foundation. Afenga Church Secretary Fata Paulo said that through the church's fundraising events held in 2019, which raised funds from 50,000 tala to 150,000 tala. In 2021, plans were put in place for this work, and despite the country's impacts of COVID-19, the Secretary stated that the relief was possible through their partnership with Samoa Commercial Bank, which provided 350,000 tala to start the work. The total cost of this new project is 956,700 tala. The German Reverend Elder Joseph Oilelea, on behalf of the Congregational Christian Church of Samoa, and congratulations to the Yafenga congregation for their love of the gospel which has made this possible. Shen Construction built the project in 8 months. Fata Paulo, on behalf of his congregation, acknowledged the constructions for their efforts and assistance throughout this project. It is a great pleasure and honor to express our sincere appreciation to your company's effort for your significant achievements in building of this new multi-purpose hall. We want to acknowledge the high performance and commitment of your company employees for the last 8 months. We also noted that your company was able to accomplish various tasks that were scheduled in the last 30 weeks towards building of this great work. Furthermore, we want to convey our heartfelt gratitude to your leadership and mutual understanding of your management, as your company was able to carry out additional works and variations that are not initially included in your agreed signing contract. The high level of your staff expertise, proficiency, and competency was one of the main factors that contributed to the success of this project. To conclude, I would like to reiterate our church's sincere gratitude to your company, and we pray that the blessing of our Heavenly Father will fall abundantly upon your company and add more projects and works to your services. Solonai Mawalese for TV2 News. Witness the variety of handicrafts, clothing, and plants used in the markets of the program for Nufutane project in some of the villages visited by the Civil Society Support Program. Here's more on this report. In partnership with Samoa Victim Support Group, Civil Society Support Program, and the European Union government through the funding of the Nufutane project to assist both Nufutane women and women who are employed in building skills and competencies for the production of handicrafts, for marketing, for income, to help families and communities. This is one of the projects that has seen many successful families, especially when the society visited some villages for the SVSG program for Nufutane markets held last week. As for the village of Wailutai, it is one of the villages that was visited and witnessed a variety of handicrafts, design, clothing,